Rire bahingwize isirabariteira hakore nguto ebyamagara amene byentunguka nderizoba twabatwine basinga budget ya billion za 26 kandi nsimo mukama kugira ngo twati pasingaje kandi members ninde bazabe bare akubeje budget rero ne focusinga aha muntu wetu waburijo emphasis tugitiro mu mihanda emphasis tugitiro mu production emphasis twagiteka mu byamagara akoba tuyontu tukaba twine sente nche previously konka sente zeyongireho 1 record revenue eyongireho kandi na government tuwongira 1 billion ye mihanda ejere ne leta pa district echo chitumira nazo sente zitu za yongera. Richard Omugashombeine urumukuru w'entebe ya katano aba district ya Rwampara yayuriko buremezi bwo butagira byoma byo kombekese nguto kine ikizubu cye byoma tukatungira ibyome bita witu mitiza shema mitiza mbarara nangwa tukarga no kutiza rukiga twatize ibyome bije byakoze Castilla tukeza umwaka mwene kikiriye kizubu tunga kuko members bitu ba parliament b'Abaganisa yogera ngo ku 12 mwako muzatunga ibyome bitu muringo nugogumuye kuyashobora butekerezana wabireho hagati ye na speaker w'urukiko ari kugira ngo bacire mu kwebembeza mirimo y'abantu ba Rwampara umwanya gwo kuryana kandi ebizo bite bitwetwina na speaker ifikansara zo na speaker ibyo byombuza koshorwa batwira guidance ngo bizo bite bya Rwampara tamarire turgombye kusesharinga I think we are looking at how to go about that and then we harmonize ibyo sino mushiyenyi mutwigandaki tinde kimuri kitwitanda ikikondo kureba mutwakora hamwe twabembeka Rwampara na mwerkansa kandi we speaker Jothamu nagira ngo teyine shonga n'umuntu wena ngokonkana Rwanda sobushomankuzi uriyo mbebembeza bamwe mu district ya Rwampara wari kugira ngo nufereza abantu buhereza speaker nyine I don't have any conflict with councillors ninga person konke kizibice nabiri nyine as an individual chinkufana naha mismanagement tuziro mismanagement of funds nanu mukanso wano reba mbakigamba tushoboze sente zo gukora inkuto uruguto tubarukora turwahwa sente zikabaho atokibuza urutokubuza abinje hakaba muko na events abo kuza ku monitoringa bo barakuza ku monitoringa umwe kuza ku monitoringa bagera bashitama bari yabanywa bata and for me as speaker I'm saying no tukurabya mu budget tukaroketinga ishuminze hingwire urukiko rwebembera district ya Rwampara rikahandikira minister Rafael Magezi Barha yo kwiha speaker wabo bwesije iki minister yayangire akugira ngo akaba hataro nconga yona yamushinja yo kumwihamo bwesije aba Sky TV agenshonga ndi Martin Nebye abantu